U Centru za porodični smeštaj i usvojenje u Ćupriji dodeljeno je 20 sertifikata novim hraniteljima koji su u prethodnom 10-dnevnom periodu prošli edukativnu obuku kako bi što uspešnije obavili ulogu hraniteljskih porodica u podizanju i vaspitavanju dece bez roditeljskog staranja. Naš Centar za porodični smeštaj i usvojenje u Ćupriju postoji već 4. godinu. Mi, kao i naš ministar, gospodin Aleksandar Vulin, posebno smo osetljivi deca bez roditeljskog staranja i našim radom neće dozvoliti da ni jedno dete ostane bez adekvatnog hraniteljskog staranja. Smatramo da danas može reći da iza sebe imamo rezultate vidljivi kroz više objavljenih edukacije i edukovanih hraniteljske porodice, koji uspešno brinu dece bez roditeljskog staranja. Direktor Hristos Aleksopoulos kaže da u Pomoravskom okrugu ima 345 hraniteljskih porodica, a da je i ova edukacija još jedan korak na promociji hraniteljstva. Pomoravski kraj ima veliku tradiciju u razvoju hraniteljstva u Srbiju, međutim osnivanje naše centra u naš grad smatramo da se hraniteljstvo podiglo na više nivo. Pre svega zbog sada redovnih i dodatnih edukacija hraniteljskih porodica. Danas dodeljujemo sertifikate 20 novih hraniteljskih porodica i moramo da kažemo da to nije samo posao, to je jedna humana ulogu koju uzimaju hraniteljski porodice i nije samo na papiru jedan sertifikat koji im omogućava da se bavim time. Prihvatanje deteta na hraniteljstvo je humani rad i humana uloga i baš zbog toga je to odgovoran i dugotrajan proces učenja i prevazilaženja problema i teškoća, na čemu zajednički rade hranitelji i Centar za porodični smeštaj i usvojenje u Ćupriji.